voilà musidɓe min salmini on min landike so tawi ɗon e jaam mi wi on taw ko adi ko assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. haray no andirɗon noon hannde kadi ko alarba, hannde kadi noon no andirɗon noon en tintidi o heure ɗo ka télévision Jama TV comme no wowiri noon alarbaji ɗen fof en fottay ɗo yewten toɓɓe ko witi hakkundeji meɗen enen jama on ko tawata hiɗe yi'ude kene e gundo surtout piiji gon toon ɓay haray neɗɗo kanko feccerejo e piiji ɗin fof côté ji ɗin fof neɗɗo ko feccerejo tum. haray no andirɗon noon e sayde kala yewtuɗen ɗo e ko adi kon en soulevay point je ko anduɗen haray hi en heɓay toujours prévu e nder muɗum ma en heɓay seeditani ɓen ka yaasi wondema ɗum ɗo no wadde ma donc solution mum ɗaɓɓe enen en aral ɗo fi heɓugol solution majje directement mais à travers jama on en heɓay solution muɗum kono noon ɓa haray ɗen suuti koko woni e waɗugol donc ko ɗum waɗi haray hande kadi en fottiɗo yewten seeɗa hakkudeji meɗen ko tawata no fewnditi fewndo o sayɗo adu ɗum noon haray ko adi kon en toroto fatoraɓɓen fof côté ji ɗin fof extérieur comme intérieur e yarlagol fatundeji waɗi ɗin e nokku kala ka waɗiri enen kadi habbo ɗen ko men ko yo taw hara koye yaafaɓe si ƴettita enen kadi ɓay haray ɗen andi ñande fini weeti o ɗum ɗon kadi no wadde donc eɗen suuti wano surtout pays laguine fewndo o sayɗo en suuti woɓɓe way koye vraiment ils sont innocents à travers les manifestations wona e manifestation déjà ɗum wiyete par ce que ko grève wiya sinama grève jama no doit sendir taw koyna grève e manifestation di coup ko piiji ɗiɗi ɗi seeduɗi ɗi yiida ɗi yaada sinama grève ko si a iwi e grève haray grève ko ya hara siɗa yahay golle e bureau ma siɗa yahay no yeeyugol ko ya won ka suuduma hara yeeyali hara yahali e bureau ma hara banque udditali siga ɗin piiji ko ɗum wiyete grève donc haray ɗum ɗon siko waɗoɓe taxi ɗum ɗon kadi fof gara quoi du coup kala golle ɗe jokkuɗa haray koya accuto ɗum ɗon ko surtout ko gollante wano société ji ma wano laamu ngun ɗum fof ko ɗum ɗo wiyete grève amma noon ko wiyete manifestation kon ɗum ɗon kadi koyo wano parti politique ji souvent nde gandi ko ɓen noddata wano manifestation ɓe nodda jama maɓɓe on ɓe waɗa man ɓe yalta quoi du coup ɓe yalta mais si innama kadi manifestation wona yaltugol bonna na yaltugol bonna ko diku hara ɓe jogui pancarte je maɓɓe ɗen haray ɓe holli wondema ɓe yiɗa ko laamu ngu woni wadde ko ma hiɓe vraiment koɓe waɗu o ɓe trouva solution dal ko ɗum ɗo wiyete manifestation hara ɓe jogui pancarte je maɓɓe ɗen hiɓe hollude mettu ɓerde maɓɓe on donc ɗum ɗon yowitake wigol wondema ko guerre wona diku haray ɗe gandi si yeehi ha wonki yani ittu hoore waɗi donc mi wawata wiide ɗum ɗon ko grève mi wawata wiide ɗum ɗon ko manifestation min nayi ɗum ɗo woni guerre joni donc so tawi no woni pay koye anda e fof so san à travers wadde ɗi woni koyo ko haray no hulɓini no satti surtout e waranaɓe no satti kadi e pays on tunina e pays haray en torike kamɓe fatoraɓe en torike ɓe fof yarlagol ko waɗi kon haray iɗen andi kadi côté ji ɗin fof ɓay haray kala e pays ka yahuɗa justice no woodi eɗen andi kadi kala ka yahuɗa a heɓay hooreɓe koyna kon société civile en heɓay ɓen ɗon kadi ho ardiɓe jama men on donc haray ɓen ɓe tora waɗugol golle maɓɓe ɗen ɓay haray ko noon tu wawata wonirde ɓay mo wi e golle muɗum hay goto accitata golle mumɗe yaha e golle goɗɗo haray ko ɗum waɗi haray no yurmi no satti kono ko ɗum ɗon kadi wawete muñede ɓay haray ko ɗon Allah on nodditiri ɓe donc haray no andirɗen noon e piiji ɗin wela fi musidɓe donc hande kadi en arte e hoore meɗen ɓay yewtereji ɗin se waɗay donc en memayde e hoore men en memayde e hoore men da e direct aji tombi e hoore men hande kadi won woni teme men o ma suute mo wiyen ɗum aray titre émission men on no titre émission men on hande ko yewiti e in ko ente comme mariage ma wiyen ko yewiti kon e dewle ɗen donc sinama noon ko yowiti e dewle ɗen kon donc no waɗi façon ji buy
mais min hande ka wonde jettirde ɗon kami faala yen jettirɗon ma kami faala yen andu fi muɗum ɗen fi muɗum ɗon haray ko surtout koyna comme mariage hara ko eɗon andi mariage précoce no woodi koyente mariage forcé no woodi donc ɗum ɗon fof min en yewtata fi ɗum ɗon wani jomminirgol hara pay koye jiwoy koye duuɓi mum hewtali jombugol ma força joom okkitira donc ɗum ɗon hande yewtata fi ɗum ɗon ɗo taw donc kono woni yewde ko dewgal ngal hara ko mariage légal hara ko fewnaniɗo jombede ko fewnaniɗo kadi jombugol on faami hara hande ko ɗum ɗo woni yewtude mais no waɗi noon façon no waɗi ɗon branche ji hande noon ko fiiɗi branche ji ɗon wonɗe yewde musidɓe ɓay ɗon andi no côté ji ɗin fof côté femme on côté homme on gorko on e debbo on ɓe fof no woodi ko yewte mum an to on to no gattorte donc vraiment no waɗi seeɗa ko wiyete kon o andi si yeehi leggal yeehi ha soppama sandu leggal si yeehi ha soppama ka bindere min mi sikka si tawi woni ngal ɗon tuma ngal wiltata ngal nafa goɗɗum mi sikka worin déjà si ngal immitoto ko ɗum waɗa si mi wiiri ɗum ɗon par ce que no woodi ko mawɓe meɗen imminno no wodno ko ɓe soppuno tawata hara kamɓe ɓe yelaki yo immito ɓe yelaki yo ɗum ɗon artu sa yi ɓe neutralisé hunde nden ɓe soppi ɓe dégage hunde ɓe ittinde takko maɓɓe haray ko diku ɓe yiɗa nden hunde ɗon si ɓe añe hunde ɓe ittinde takko maɓɓe ɓe yelaki yo zuriya maɓɓe ma yimɓe maɓɓe ɓen jamanu aroyangu ngun tawata hara ko kamɓe innetele ko kamɓe wonno mawɓe ɓen ɗon tawata hara koye ɓen ɗon arti konko ɓe naɓuno ɓe hawki donc on wonta ɗum hande ɗe reeni mariage ji hewɗi ɗin ko waɗirte kon ko yiingo mariage ji buyi no waɗa tawata hara ko yiingo no sa ƴetti mariage ɗin e nder temedere o ma wiye e nder sappo ngaɓɓiɗingol ata jeetatiɗi ɗin fof ko mariage ji waɗirteɗi fi jawdi tun ma waɗirteɗi fi yiingo ko innete kon o gandi sinama yiingo dikku haray ko waɗgol hollori waɗgol kañum e ono moƴƴi e ono moƴƴi kayitere haray ko ya waɗu jaman fof yiya ɗon donc ɓen no woodi donc hande ko ɗum wonde yewtude kono no woni ko attorten ɗo ɗon andi mariage waɗata e ɓaawo goɗɗum mariage waɗata e ɓaawo nantodiral mariage waɗata e ɓaawo famille fokke famille on jooɗo fonda ko fondete kon ɓe waɗa mariage on donc ko homɓe noon mariage o wona waɗede hoore mum ko kanko jombowo on e kanko jombeteɗo hiɗen andi hande si innama mariage si innama dewgal si innama peera hiɗen andi haray ko tout enen ko haqqille men okkata ɗon haray ko nanodirɓe woni ko côté mawɓe ɓe woni ko kamɓe jommidiraɓe ɓen haray haqqille men no okki haray koko famodira mais ko famodiral ngal kadi haqqille men haray ko jonnata koyeɓe wondudu ha pooma ɓa haray ko ɗum yela hay goto yelata ko certigal ko gonga no wadde bien sûr certigal no wadde mais haray ko malgré ko ɓay haray jommum no gasa e heeɗi to mette dal do haray no woodi ko waɗi ha si tawi jommum seedida woni ko gorko ma ko debbon haray no woodi ko waɗi ha si tawi woni certigal ngal waɗi donc haray ɗum ɗon noon mi goto wawata condamde ɗum ɗon ɓay si yimɓe kay si arsikaji maɓɓe kay yeehi ha woni lannidi forcé degré ɓe seeday forcé degré goɗɗo yiɗi añi hay mawɓe ɓe eti ɗon han ɓe ronkita e marsata hay si ɓe ñoofi par ce que ɗum ɗo wona wiugol ko ñowtugol ko ñoofugol on faami ko ñoofugol ñallal gotal balɗe ɗiɗi nde ñande kadi watta ka wonno donc au lieu nde ɗum ɗon noon hara il faut que taw suuɓe sendidire ko honto ngal hani fuɗude hara e bete hay si seedama no anda hi ene hari ɓe wona dow forcindiraɓe si okka wona dow yeenaɗo kanko debbo wona o yeenaɗo si o jomba i no anda kanko gorko on wona saabu jawdi makko ndin kadi debbo on ariri ka makko donc haray ko saabu jikke e teddungal si yehi noon ha tawi woni arsikaji ɗi lanni ɓen ɗon si seedi haray bruit waɗata buyi kono ɗon andi kami faandi e arde ɗon koko tawata haray wano goreɓe amen hande minen ko gonga ɓay goɗɗum ɗuuɗa donc no metti sifade kono min yiyay goreɓe amen ma kotiraɓe amen seeɗa yeehi Europe ko gonga woɓɓe maɓɓe kara han hewtiro e Europe kara han hewtiro e Europe ma Amérique wiren noon ɓayara woɓɓe ɓen koko suuɗi ukki e ndiyam ma dogi e sahara
gerda to ha yuntoyi tawata ha karewte Allah ɗo hay papier ji ɗin ko impossible ara ɗi lannali timmude taw mais hande ko ɓe woni jonnude mbuuɗi si ɓe jonni jawdi ɓay hara no heɓade toon ɓeyna ko mariage on noon taw ɓe fuɗɗora ka téléphone ha ɓe suɓo ɗon mo ɓe suɓoto on ka téléphone ɓay hande ko yaasi téléphone ha ɓe accata mawɓe ndaara ma o accata ha waɗa face à face e mo faala on o ndaara o inna o jombay koyo ndaar ka téléphone à travers geste ji ma peinture ji waɗaɗi ka téléphone ɗin hein? Donc ɗen anden fof il y a des applications qu'on a installées dans les téléphones ɓe si ɓe tappi kon application ɗo sa yi ɓe ayne nono hay e goto e wawatama haɗude wigol wonde mayɗa faala on ɗon jommugol tawata noon hara ko deden a anda jikku makko on joɗaki essence ɗon te ensuite ko téléphone yewtuɗon di ku piji ɗin fof dal no manki hay nokku ka marché ala ɗon ko ɗum wiyete hay nokku ka marché ala joɗɗon e réseaux sociaux tawata reɗa fondi jawle ma ɗen on ko on ɗon jombata on noon kadi le no andi hi ɓay tun hiɗa occident ɓay tun hiɗa leyɗe porto kan kadi imo haɓɓi daɗɗi vraiment kanko miskino jombatamo y a pas de problème mais yo taw noon hara jombowo ma on hara ko jooɗi ɓe famodiri harana innugol ko réseaux sociaux de sa mi alnama no woodi worɓe tawa ko jikku réseaux sociaux ko hande o janggo o wuyi gorko ko noon ko kala kata e ɓernde mum nden no nangi ko ɗon woni e yarde an kadi noon debbo ko noon wayi du coup haray no gasa o si ƴettama e nder temedere o 75% on sengo ka worɓe a tawi ɓe hunnayi ahadi mais wono rewɓen si ha un certain moment yoɓe yi tummo tawata surtout ko miilaɗo ɓay hara ko ɓe hunde yewde fi affaire mariage si ɓe yi ɓurɗo arano on marde jawdi donc an on ɓe wadde tout possible no ɓe mbuudirama par ce que ɓe mari solution wona kamɓe tum jogui on solution ɓe jogui koynte kon groupe aimé ɗa nana ɓenda ɗum aimé mes camarades d'âge ɓen ɗon ɓe mari ɓenta ko maɓɓe di ku kala ko fewjete kala ka fewjode bonde woni ɓen ɗon ɓe ɓanna ɓen ɗon na de ka moƴƴata kala ka fewjore bonde woni ɓe ɓanna ɓen ɗon ɓen na trouvane lan solution ɓen ɗon tawde den a remarkali ɓe ɓen ɗon fof no gasara wonno ko seedaɓe ƴet wonno ko jombaɓe ha paari seedida no jooɗi ɗon ala moodi woɓɓe ɓen hara jomba ka hande no jokki yiyoyi lan o yi allah woɓɓe ɓen no toon ko jawdi ko si ɓe yi oɗo no jogui jawdi ɓe jokka on ɗon si lanni ɓe yaha e oɗa donc an ko ɓen ɗon ɓannuɗata ko ma ko trouvanama solution mi sikka si solution ma on si o wonayi solution mo tawata hara ko hanuɗa hutorde si ay sa hutorimo o nafatama par ce que kaɓe ukkatama ɗon ko c'est toujours dans les erreurs ko toon tum ɓe ukkatama probléme ji mi ɓuuri wonde an ɗum a sikka wona on tuma ɗo ɓe ko guiɗo an andi o mawɓen ko mawɓen ɓen ɓe yiiɗa no ɓannuɗa ɗon fof no trouvane solution sitta sa leñutuno ha ɗaɓɓutuɗa mawɓe maɓɓe ɓen awa moye mawɓe ma ɓen dedem par ce que an kadi a futta ni tun ɗamari mawɓe ande mo ari e ma fi dewgal hay sika téléphone yiidi ɗon donc yeytomo bon fotten ka mawɓen yahu ka mawɓen wala ta suudu fima on ta suudu no wonɗa wurirde no par ce que ka wonɗa yaade ɗon iɗa yeeli luttugol ɗon iɗa yeeli wongol ɗon ha pooma par ce que no gasa yiɗɗo hoore mum yiɗɗo hoore mum anduɗo fi hoore mum tigui yurmeteɗo hoore mum tigui wallahi o yiɗata yo ɓiɓɓe makko ɓen saako o yiɗata hande o heɓa ɗo ɓiɗɗo wona kadi ko nokkugo heɓiroyta ɓiɗɗo ɓen ɓiɓɓe hara komo be baba mum ko feere donc hay personne c'est à dire rewɓe hay e goto o yiɗanta ɗum hoore makko imagine hay worɓe hande si jombi wona fi gorko no yanana wano jombugol ha nayo wiren noon ko exemple tumum joni du coup no woodi kamɓe woodi woɓɓe tata hara kamɓe goto yoniɓe y a pas de probléme anana ɓenna min kay ɓay oɗo c'est bon on est ensemble tous ɓenta kon tout ça va mieux fo no yaade no haniri noon fo no ƴettodiri donc min on mi hajaka e ɗaɓɓugol wano ɗimmo sakka fitanmo ha hewtoya nayaɓo y a pas de probléme mais kono hay ɓen ɗon hay ɓen worɓen tigui yiɗata sakugol ɓiɓɓe mum ɓe hay e goto par ce que no wawi wonde certigal ara y a pas de probléme mais ɓe addi on ɓeydata yiide ɓiɗɗo mo ɓe acciti on no ñaaɗane ɓeyɗata yiide
on debbo arɗo ko sakkitu ɗum ɗon no ñaɗana ɓikkoye arano on non na fiiɓe seede on non o yiɗata yiide ɗum kanko babajo on woni waɗi ɗum diku o yiɗa c'est à dire kanko mo andino way noon diku gila ka payku yagal makko mo andino mawɓe wondiri e makko ensuite mo andi o nani ko mawɓe yewta ko ma o yii piiji gon ton e ko yowiti e fee e fii e ko wiyete dewgal kon hay e gooto haalanaka hay e gooto jonna innaka to yo jombuni tun tawatara prévu ala seedeji ɗi no woodi ala ka seede ala donc ta immo tun fiiɗa faala goɗɗo fi o yiidi e téléphone fiiɓa hara kanko mo mari jawdi an haɓɓitoɗa ko ɗon ye min moodi han min faalaɗo lan on ko europe jooɗi sayi ka won ɗon ko takko surtout wano france ko takko tour eiffel ko ɗon o woni natiri ni yaltiri ni mo nami ko hayna wonno foti sitta sa leñuno ka daƴƴere sitta sa leñuno anduɗa ko on to ko iwi tigi tigi ko mawɓe makko sitta sa anduno base mum sitta sa anduno ka mawɓe makko ko ɗum ɓuranoma arrange de di ko andatama kon extérieur par ce que o yahal to luttugol donc ko ɗaɓɓere o yeeyi quel qu'en soit pdx un jour viendra a trouvé a tawaymo ka maɓɓe ka fulawa yo allah taw noon hara o waɗi goɗɗum ka fulawa et puis ensuite yo allah taw hara wona neɗɗo e miilaɗo andi goɗɗo go si yeehi ha heeɓi jawdi hankadi fayda darnatamo kara han darnitamo par ce que ko jawdi makko ni woni gollitirde ko ɗum woni force makko on solution makko on ko ndin jawdi makko ɗon e force makko on ko ɗon c'est à dire piiji makko hewɗi ko ɗon kanko o considérata est ce que on faami no woodi waɗirayɓe noon min naalde à 100% on andi kala ko waɗa ka aduna nini piiji ɗin fof no waɗede kala ko waɗa wato ƴettu ɗum à 100% no woodi wo exception ko ɓenta kon exception contraire no woodi contraire si goɓɓe no waɗirde ɗum ɗa hay si tawi woni 75% no wadde a tawi 25% on ala wadde on faami ko ɗum waɗi en ƴetta piiji ɗin ƴetten ɗi à 100% non toujours en dépose e balance takko men en dépose e balance takko men par ce que no gabe balance beɗi ɗi balance ɗin fof no woodi ko fawe hoore mum comme faami no woodi wonɓe pour no woodi wonɓe contre voilà haray wano sonnaɓen fo no miɗe andi no gasa ɓuure ɗude ko no faala moodi y a pas de probléme yo allah hokku ɓaara ko ɗum faal ɗon kono noon e rewe ko mawɓen halfini on ɗon e maɓɓe par ce que miɗe andi mawɗo toujours tuma an debbo ma an jiwo on ɓay hara ko an fewniti jombede kala ka nden fewnitinɗa jombede normalement yahay ha tawata a fotti e goɗɗo faalaɗoma mi ɓuure tañƴinade konngol ngol si yeehi ha yalti goto tindintaki en fof eɗen andi par ce que no woodi hande no gasa hara ko pay koye hewtanali duuɓi ɗin kono kala hewɗo jombugol no andi si yeehi toragol jombeteɗo ko honɗum o siko ne'aɗo eɗen andi ko honɗum o wiyatama ko enta o sappinte ka maɓɓe o sappinte ka mawɓe makko ɓen ensuite ko si tawi woni on tombi taw d' accord de ku on nima min miɗe yiɗuma goy y a pas de probléme min mi añatama y a pas de probléme mais yalton noon ka samakala par ce que no woodi samakalaji watteɗi no woodi ka samakalaji waɗataki surtout affaire dewgal ata henno a yiiɗi goɗɗo tawa ko samakala mais hara ko affaire dewgal oɗa hara no soobini an debbo garɗa waɗi ɗum samakala non ça ne peut pas être marsoyta par ce que si yeeha soobe nangoyama no gayni an koye buse wonnoɗa ko samakala wonnoɗa non en tout cas, le trop tard a joué ce rôle. Et pourtant, c'est ce qu'on doit éviter de part et d'autre. On a des bons côté du FOP. On doit éviter ça. L'affaire de mariage, on doit mettre l'affaire de base là à côté. L'affaire de pagaille là à côté. Si il y a un semaine, là on lui a directement. Mais il dit, il n'y a pas de problème. En cas d'avil, il n'y a pas de problème. Confirmons. Mais comme on va daginde non. Ko mawɓe yaw ka mawɓen innaɓe an a yiiri ni a waɗiri ni donc no woodi mawɓe wiyayɓe ma min noon ɓiɗɗan konto jooɗiɗa an suka on to faalaɗo lan konto jooɗiɗa ko ɗum nanta mawɓe goo no wiya gandi siɗe yewde koko waɗi kon koko woni e wadde kon donc immoɗa ɗon gange mawɓe ma ɓen
ma an tun immoɗa yaha ka mawɓe jiwon inna donc mi yi jiwo mon on mais mi faalamo jombugol dewgal sunna e farila woɓɓe ko lantoma attotoma landa taw hay so woni baba o landaki ko nene on taw atto e made ko to en wattani illa o ari ɓifi ɓiɗɗo men on kono noon he ene iɗon andi konnugo woni gollude ene a natuno l'école ene a jannguno ko honto jooɗiɗa koye bureau hombo wonɗa gollude ko soit ko sa yahaali leyɗe porto yo tawaraɗa e gollude e bureau voilà kamɓe ko ɓen ɗon ɓe faala yo jombo ɓiɗɗo maɓɓe on goy donc a nana e babajo on no nenejo on no wiya ɗum babajo on ko andi ɓenna womo maayi o foola konngol ngol yalti yewtere nde yalti baba on kon ndu wiyata baba on ɗaɓɓutude ɗon solution fii no yewtira ɗon ha ɓe wallina ɗum noon à côté mais andi ko ɗum waɗi needi am sinama babajo on ida dowa newde wona nene on na nene o wona ɓiɗɗo on fof ida dowa ɗum newde par ce que woɓɓe ɓen iwray ka maɓɓe to no gasa hara am babajo on hiɗa marno jawdi hiɗa gollude e bureau donc sonnama kanko kadi o sikkay haray toujours ɓiɗɗo ma on koyo heɓu moodi comme no am baba makko no wawɗa noon donc awale no woodi partie ji goo tawata hara si jombidirama tawata hara ko baba jiwo on hay wonata ko jonidiri juuɗe e suka on to fi no dewgal ngal ñiiɓira par ce que no gasa suka on no heɓude y a pas de problème mais ala wonde suffisant ka ɓeygori ala yonude quoi du coup hara ko mawɓe jiwo on renforçata muran ɗum ha no jiwo maɓɓe on jooɗora ka dewgal mais ko foti ɓura ɗum mais no metti noon famande woɓɓe par ce que woɓɓe a waɗiray noon ɗum ɓenna gorkon ko layi fuuri ndaro hay ko wesiraɓe makko woni mo wallitade piiji gonnon toon gori layi fuyi waɗi ɗo ƴawra jolda jaka ko wombowi dari ɗo y a pas de problème mais Allah ko suti konno toon par ce que ko ɓeeɗa woni wadde kon ko ɗum Allah yiɗi yarli te ensuite onon ko jokkuɗon kon ko ɗum Allah yiɗi yarli c'est ça la réalité mais ko goɗɗo haaldama il suffit qu'il parle mais ko woni e ma ko ngo wawata ittude ko Allah waɗi e ma ko ngo wawata ittude donc sikke ɗen dowa watande yilla anditen haray waten ƴettu sonnaɓe ɓen kadi innenɓe koɓe fewjata kon non onon neniraɓe amen no toon menen mi yalta e fi ɓiɓɓe mon si mi yalti fi ɓiɓɓe mon taw jooɗo haɓɓituɗon wi on jiɓo on landoto koye bureau o mbo min gollata woɓɓe amen ko puusuje jogui woɓɓe amen ko kembu jokki woɓɓe amen ko fecco leɗɗe yeeya woɓɓe amen ko taxi woni wadde voilà woɓɓe amen nini hay c'est à dire hay no jogui diplôme no mari ɗum ka nder valise guindi no ha ronki ha fara fecci ke ka koyɗe ronko heɓude emploi tawata harale no janggi ha mais saabu moƴƴo heɓaki donc so tawi noon woni on inni haray jiwo mon on ko donc ko yawɗo États-Unis ma gollowo e bureau tun y a pas de problème no wawi wonde mais no gasa noon ɓen ka bureau ji kadi ma yawɓe Occident ɗon no andi ko jiwo hombo ɓe sutanto par ce que no satti sutanagol jiwo won c'est à dire wonɗo hara mawɓe makko no riisi mawɓe makko no mari goɗɗum non ça ne peut pas être on andi la plupart so remarque on tawa haray ko mawɓe ɓen wano si suka on no yeehi par exemple yeehi ɗaɓɓere o arti ni mo faala goɗɗo la plupart ko ɓe yahata ka ɓiɓɓe miskinoɓe ɓen ko toon ɓe yahata ɓennayi ɓe faala jiwo maɓɓe on faami par ce que ɓe andi ɓeeɗa ko miilaɓe ɓe andi ko sabu ɓay o yeehi leyɗe porto ko ɗum ɓeynata joni min okkirima jiwa men on a faami ɓen miilaɓe ɗo no toon mais ɓeeɗa noon ɓe yahata ko miskinoɓe ko ɓe landoto hiɗa yiɗi jiwo an awa menen nde min ala goɗɗum e hoore ko min ala goɗɗum kon kaya jogitano men jiwo donc ko foti ɓura ɗum noon oya no andi ɓe ala goɗɗum o yeehi ka maɓɓe mais kamɓe kadi ɓe naali donc fi a iwi leyɗe porto ko sabu ɗum min okkirima minen ko ɓeynta minen komin okkirima ko sabu jikki e teddungal ɓaya ari ka amen donc mi yiɗa noon haray ko corkiti ɗum ɗon yeeso toon ko yalto e wo kamɓe yiɓe andi sekke ko ne'aɓe hiɓe wonde miskinan ka ko yagal maɓɓe ngal hiɓe jebbuli ɗon ɗum ɗon no yoni ɓe mais si ɓe heeɓi waɗanowoɓe kadi seeɗa ɗum ɗon kadi arrange ɓe mais oɗa himo mari
on no modi on no mari ɓiɗɗo on c'est à dire jiwon no faala wonɗo oxydant yo jombu ɗum o iwowo oxydant o ara o suto ka ɓen ɗon so suti ka ɓen ɗon ko ɓenta ko honno way ton ko honto jooɗiɗa ko ɗum ta nanta ɗillandi honto jooɗiɗa honno wonɗa gollude donc awa menen de a yi menen ɗo tigi tigi on o tawa miskinankako o tawa basal o tawa basal donc haray a fono e juuɗe ma donc haray ko wattango yilla muraɗ ɗin par ce que ala ko ɓuuri sattude tuma jombuɗa goreɓe ma jalama tawata hara ko manque de moyen manque de capacité fi gérugol ɓeygu mum ko ɗum anta ɓen ɗon no yoɓinama ayi andi seedi ka par ce que ɓe to kañum miskinaɓe ɓen no andi kañum ɓe naali ya holtimma ya ɗuman ko ɓenni ko ya danko tunno saria o wiiri noon par ce que kamɓe ɓe andi koɓe miskinaɓe et ensuite an gorko on iɗa andi vraiment ɓay tunga jombi a holtinayi a danko a ñammi c'est à dire kala ko wiya e fi dewgal kon a engage oto par ce que ko ɗum yaltiranɗa ko c'est à dire ko combat ko vie goo natuɗa aduna goo natuɗa e muɗum on adna ɗon noon yiya des choses qu'on a recommandé à faire a faami mais ɗin piiji ɗon noon ko ɗin ɗon noon kamɓe fus ko ɓe hollatama sina needi ndin jikku on moɓe jogi on kon noon tum ɓe hollatama ko yeeso ton on holtinayi ñamminayi piyayi yennayi ɓe tefata ɗum noon par ce que de den ko an ari wi no faala sa tawi tunga piya yennayi arriroy kamɓe na kam artay ka maɓɓe wonta ɗon kadi est ce que a faami voilà haray ɗum ɗon ko wattango yilla e mum onon rewɓen wattane yilla e mawɓe ɓen mawɓe gon toon mawɓe mongoɓe bonnanayi on ko moƴƴayno par ce que goɗɗo hannde so heɓali no gasa janggo o heɓay so heɓali hande no gasa janggo heɓa ta haɓɓito tum fiiɓa haray ko ɓay tun himo mari ma himo jooɗi Europe ma to après si tawi woni oyna wondema o onno jombete ta jaɓu ɗum noon haray toujours piiji ɗin koko senda tama wo jaɓu yeyde ɓiɗɗo mum e fi dewgal tama wo jaɓu eɗen jikkini noon ɗum woɓɓe men no wadde ɗum kono mawɓen eɗen duwa toujours e hiɓe andi wona fade siɓe anda e hakkudeji maɓɓe ɗon ɓe andi piiji ɗi no woniri noon ça on n'en disconvient pas mais de toutes les façons e piiji ɗin toujours ko andugol do no gérira vie mum on aduna ɓiɓɓe mum ɓen e aduna taniraɓe mum e aroyayɓe ɓen par ce que ta jaɓu misal bongal ngal ƴette kama ta jaɓu ɗum noon donc haray ɗum noon ko côté sonnaɓe ɓen voilà côté kanum menen worɓen waten haɓɓito enen kadi ko tuma yahuɗe leyɗe porto wo si jomɓen waten haɓɓito ko tuma yeehi ha tawata hara en ginni ko tuma jannguɗon heɓuɗen fonction publique wo naada ɗen fonction publique si golle onno si jomɓe c'est à dire arsikaji ɗi no senda kono no ɓurdi c'est à dire fof fotata de donc ko ɗum ɗon noon mettani faamingol woɓɓe goo min mi jombi wotuma mi yehi leyɗe porto mi jombi wotuma mi heeɓi voiture wal mi jombi wotuma mi darni koore étage mi jombi wotuma mi waɗi ɗum e ɗum donc a anda ɗin duuɓi ɗon si tawoyte te ensuite noon a fewnani ke jombugol e wona angal moyen le manquamma mawɓe ma no mari moyen awa hay si an a mara hay alle hareɗa mari moyen ko jombira kono mi heɓay tun coggu otowal ngal ma étage on heɓaki donc a jombata min wona envie jombugol fewnɗo ɗum ko dongal tun donc an a yiɗa ka sendodede ko wonɗa heɓude kon a yiɗa ka sendodede ko wonɗa heɓude kon par ce que ɗa andi gila ka adduɗa goɗɗo donc gila hara jawdi ma ndin ko ndiɗo jeeyi a yiɗa ɗum ɗon ne an a yiɗa baraji ɗin ka sendete ɗon a yiɗa moƴƴere nden ka joneteɗon an a yiɗa ɗum noon par ce que sa addi ɓiɗɗo goɗɗo a fawtike mo an kadi ko baraji wonanma an a yiɗa ɗum noon te ensuite a hewti ɗin duuɓi ɗon pourquoi pas a heɗo joni ya en jeune wiyen ɗo en adulte disons comme ça en adulte de 30 ans 40 ans pardon de 40 ans ha yesso toon tawta hara kañum jusqu'à présent a heɓali taw premier fils mum o ɓiɗɗo aran ara o heɓali jombali sa ko heɓa ɓiɗɗo aran jamais ko ɓikku gorejo angon ko ɓiɗɗo gorejo angon ni ande ko woni doginde ɗo oto an jooɗo ɗon an a yeggitino fewno gorejo ma o jombayno hare on o heɓali ko wiɗa an hiɗa faala kon gorejo man ko jombayno darnali étage gorejo man ko jombayno
darnaali oto so daali oto gorejo man ko jombayno moyen ɗuuɗira ɗum kono hannde gore iɗa suto ɗon noon joni ɓiɗɗo gorejo ma on tigi no dogina ɗon oto ɓiɗɗo gorejo ma on tigi no darnano ɗon cuuɗi no wadde ɗon ko faala an hiɗa jooɗi ɗon haɓɓitoɗa an ko tuma heɓuɗa an dasi koye ma waɗa te ade probléme no gasara koye ɓiɓɓe ɓe heɓani ɗaɓen ko ɗon allah jonnirtama konko falɗa ɗon mais toi c'est à dire tu as un esprit borné on faami tu as un esprit borné ta haɓɓitu piji ɗin ta haɓɓitu tun andiɗa yelo hunde yeloɗa hunde nden yo allah hokkan ɗum e ɗum yo allah waɗanan ɗum e ɗum yo allah nawa ɗum e ɗum allah kañum ko jaabinowo torare goy wallahi allah ko jaabinowo torare en fof ɗen andi allah ko jaabinowo torare kono andi no si no woodi ko no jaabinirantama torareji goo tawata hara hiɗa fukkutuno unoyagol mais o yilta konko torinoɗamo o ƴetta ɗum ɗon o nawra ka unoytonoɗa ɗon o waɗa ɗum ɗon barriére hara ya haali unoyɗa andi o jaabini torare nden andi o sadaka on jaabike torare nden jaabike donc hiɗa torinomo piji hewɗi tawata hara an ala e ma mais sa heeɓi ɓiɗɗo ma ɓiɓɓe hara konko toriɗa ɗon ayiye ɗum no yaltata e ɓiɓɓe ma ɓen o jaabinal torare nden andi o jaabini mais ɓe an c'est à dire toujours orgueilleux ɗa mawnintini donc min a heɓata ko woɓɓe go heɓari mon ami ça ne peut pas être donc gasa ko heɓuɗa o ko heɓuɗa tawi ko a feccerejo tawi ko a feccerejo voilà gonga koynte kon ta jooɗo inna an ko tuma heɓuɗa auto ma avion ma c'est à dire tuma mi yeehi occident mi yaha mi jooɗoda e macron ma joba e den to ma tuma mi jooɗode e lamɓe ɗuma bon simi jomba joɗɗon tiya c'est à dire a perde woni aduna ma on a perde woni vie ma on a perde woni vie ma on ta haɓɓito ɗum ɗon marsata il faut que an kadi anda ko faalaɗa il faut que yiya jangga e yimɓe ɓen par ce que ɗum wona ko warata ni sa jombi goɗɗo addimo ka ma c'est à dire ko sikkunoɗa eɗa huuli kon allah hoynataw de den par ce que allah ronkata walludema heɓude no feƴƴiniro gurdam mum monkun par ce que mo suti ko woni hakkude mon kon koko timmi koko dagui koko allah yiɗi yarli woni hakkudeji mo mais toi tu es là tu refuses ça catégoriquement tu es là pourquoi alors pourquoi tu existes ton existence c'est-à-dire ton existence ne sert à rien du tout vaut mieux de quitter dans la vie là vaut mieux de quitter an ko ya wonɗo to yimɓe ɓen utilisera ma ko ya wonɗo yimɓe ɓen utilisa ma an a heɓata toujours intention a heɓata haqqille goo ko tawata hara ɗum ɗo wawete an kadi puusude goɗɗum go tawata hara fof apprécier ko wonɗa wadde kon toi tu es là juste pour c'est-à-dire pour des choses c'est-à-dire insouhaitables ɗum wawata wonde ta jaɓu ɗum noon un futur responsable ne restera jamais assis falaɗo wonde responsable on o jottako o dartako de chaque fois il est là juste pour chercher des solutions pour travailler et ensuite pour réaliser ana innugol de ko ɗuma non a innugo heɓay jawɗi non acce ɗum fiyalla acce ɗum mi mari goreɓe an no heewi tefe ɗum innayi kañum bon min mawɗo en ukkata lange ɗum a nana woɓɓe déjà hay teddingol hay mawɗo mum on c'est du probléme woɓɓe yaha jooɗo occident tuma artata ɗo wara jokka yeggitino hay langue mum on haala mum ka wawata joni ko haala janana kan e costi wi mum ƴetta ɓoggol ɓornito ka dande ɗo wiya ko cravate wo ko cravate andi ko ɓoggol noon a haɓɓitiɗa ɗo y a pas de probléme ko coutume ɓen to gon ƴettuɗa donc acciti coutume mon on tradition mon on naamu mon on acciti gila ko accutuɗa naamu mon on ko ɗon kadi piiji ɗi fof selima arta ka mon ha fo appréciama e piiji par ce que hara fo no anduɓe goɗɗum ɓen sustama déjà woɓɓe ɓen inna o janggoyi toon bandi aɗa andi kawɓe won toon don ko leydi porto ɗum yurmede ala bandiyagal noye ɗum o janggoyi ɗum ɓe ɓaɗata koma tu dois comprendre ça andi a yahi sa hewti e nokkure fof dogi woncike woniri sengo wata sikku ko teddungal de woɓɓe ɓe gata ɓe waɗima kukuru quoi si tawi noon goɗɗo waɗama kukuru a sikki an a teddina jokkino mawntinagol ɗon a wona e ɗon
wona ka kuku yagal ɗon arta inna bon non père on no falno langude ɗo anum nanta le vieux père là il voulait me mettre dans ceci c'est ça piji ɗin hankkadi teddugala ala na mawɓe makko ɓen ala na mawɓe makko ɓen ko wigol kum père kum papa kum père kum papa kum natiri ɗo yaltiri ɗo minen wona on aduna min jogui hande alors an wona on aduna joguiɗa a yeggiti c'est à dire siɗa andu noon aduna moɓe jogui noon kamɓe sa jokku noon harayno ti c'est à dire a wuureno ko inna ko gurda net hara nayno gorko ɗuma tu vas mieux vivre que les autres je vous assure kono andi no mettani fi andugol ngol no mettani fi jama o metti fi no metti fi ɓay hande piiji hewɗi ko sellandi kesi anden tata no gara no dogu ide yiide ɗum ñande o kamen no anda hay no ɗum waɗete anda hay no ɗum wiyete ɗin piiji fof mutino an noon yoɗɗa occident duuɓi dunti araɗa heɓiri kaydi kara han immoɗa arta ɗo inna bon juste je voulais marier telle fille de tel père tel mère inna an ko ɓon ɗon faalaɗa ndema yata e ɓen ɗon tuma yata e maɓɓe taw déjà yiɓe andi way y a pas de probléme ari ɗam no gasa ɗa mari jawdi no gasa kadi noon ko manti addorɗa teddugal no gasa ɗum ɗum iwino e ma teddingol yimɓe ɗum iwino e ma ɓe fuɗɗo haalde tun na non nous c'est pas comme vous nous là-bas on fait ceci on fait cela iɓe antiki c'est à dire kamɓe ɓe andanama ɗum goy kamɓe ko ɓe andi ko tradition ma sa waɗay ɗum ɗo y a pas de probléme mais jogagol ɗo duuɓi dunti wongol ɗo un vieux père comme ça après tu viens tu dis que way moi j'aime telle fille ida faala o nattiri ɗi yaltirni ɗum yeehe ha wono mawɓe immoɗo noon aro innen ɗum faala jiwɓe il y aura des problèmes entre vous probléme molanaɗo yanta par ce que non seulement on heɓata min mi jijira noon non seulement on aray hayso ɗon jogui jawdi on heɓata par ce que anduɓe goɗɗum gonta min mi ƴettata ɓiɗɗo an o mi hokka heɓowo tanira donc ɓen ene an sa ƴetti ɓiɗɗo ma jiwa okki o ɗo haɗay ko taniraɓe on woni heɓude c'est à dire o feƴƴanino heɓugol ɓiɓɓe joni ko tanira woni heɓude a faami hayso heɓi ɗon ɓikkoye ɗiɗo ko ma ɓikku goni ko ɓenta kun ko tanirawo makko ni kun gasata no wonde ɓiɗɗo makko par ce que o feƴƴanino ɗum ɗin duuɓi ɗo quelle honte ko hersa honɗum ni heɓa ɓiɗɗo ɓenna ɗum ɗo an kadi oɗo ko tanirawo ma gasano wonde hande ɗi duuɓi ma ɗi puuri ma daari no wawɗa na fi ɓandu ɗum no hecci ɗi mais hay mo yima si duuɓi ɗin toyi tun andoto heɓa ɓen noon tana ɗon hara ko vraiment hara noon ko ɓe wi kon bel et bien taha exactement ko ɓe wi kon ko gonga ko tanira heɓuɗa par ce que a wonta ɗon ha ɓen duñca haaju tawata hara a mayali tuma ɓen hewɗa age wiya ɗon net ka suka yagal maɓɓe tawa an on tuma hay fus ko gaynta ala siɗa wooda e aduna par ce que nini zimbo e ko wana muñcidirde ƴiye yimɓe quoi du coup piiji gonɗi toxique tun ñaama tun inna way ɗum no weeli patati patata anda ko poison laaɓuɗo poison laaɓuɗo goɗɗum ndu wona ñaamede ɗo no winne ɗo kañum ñaamude nécessaire ji patati ji jokken ɗum ronkon immade à temps à l'âge de 20 ans 22 ans 27 ans entre le tronçon là fen ɗon immete ɗaɓɓa ɓeygu fen ɗon immotoɗa wona responsable mo heɓi 27 ans ou 30 ans o wonade responsable je vous assure il aura des problèmes pour être responsable dans sa famille o heɓay ɗum noon par ce que goɗɗo si tawi woni aynama ko a woni janon kam on tawi an janon a heeɓi 30 ans a jombadi taw toso koye noon innaɓe ko toso koye marɓe wano 17 ans 20 ans 23 ans 24 ans donc ɓen noon ko saabu moƴƴo tum wawata wonde par ce que ɓe andi kamɓe no gasara Allah tagui on fof waɗali on hunde wotere ɗum no wawi wonde il y aura toujours des créatures différentes piiji ɗi no hara no seedi on tagama yimɓe on fof on tagama kono hara noneji moƴƴi no seedi quoi on faami ɓen ɗon heɓay conseil mo tawata hara mawɓe maɓɓe ɓen hiɓe nanani mawɓe maɓɓe ɓen ɓe jaɓa ɗin conseil ji ɗon kamɓe ɓe accama ɗon déjà ɓe accete ɗon no gasa wiya ɗo ɓurde wonde toso ko
ko jombata e atto heddiɓe ha ma mo hikkonirɗa on jomba accama ɗon ata harano ara jooɗo ɗon kanko e ɓengu makko hiɓe fija ɓe jala tawi ɓe jokkodiri c'est à dire yiiɗoɓe won hara joganiɓe teddungal par ce que hay si ɓe yeehi ko mawɓe hara kaɓe place kaɓe wonata ɗon an a wonata ɗon étant donné que toi tu es son grand frère ko a woni koto makko jalnon kono mais place mo jonete on an a jonnatake o hayka julnugol hayka gangu hayka juulugol haray safaji monɗi c'est à dire toujours haray e haray ha yan ida woni frustré ida woni un peu gêné yahugol hayka o hani onno hay safa yeeso o kanko noon hara o gênaki ɗum parce que il est devenu maintenant irresponsable il est devenu père d'une famille an noon hara ɗum ɗon fof na yiya ɗum ɗon no gasa hara golle ma an c'est juste ko wigol noon on a fait l'Europe on a fait l'Amérique on a fait Asie donc c'est ce qu'on voyait là-bas c'est des choses on buvait on fumait on fait tout joɗɗa ɗon e rakontugol ɗum hari min yarayno mais hari min fimay yo ɗum no nafa konko yarɗa fimɗa ɗum kon ɗum aboutisse kon ɗum nafuma rien absolument tu as tout fait sauf l'essentiel fof ko a waɗi sana ko wonde essentiel ko e on to importance o woni kon ɗum addorɗa kon ɗum kadi jama on sabborma honɗum jama on sabborma absolument rien hay goto ƴetta exemple hoorema exemple ƴetteteɗo hoorema o ko so tawi woni ko exemple ji bonɗi si ɓe yi goɗɗo goo no fiima ma no waɗa to bononda ɓenna o yeggiti kaari ƴette misal e kaari on ko noyi way ko hulɓini ɓuri ɗum donc janɗide e pay koye mumen koye janɗide e sonnaɓe mon ɓen acce o yiilan o yiyallan worɓe ba rewɓe ba accen o yiilan o yiyallan no woodi jombaɓe noon sogitogo suuɗitoɗa c'est à dire on se connaît voilà on se connaît ko bono andi bono voilà on se connaît jombaɓe ɓe yaa suuɗitoɗa en haalay foppo ɗo gonga koyen de kon ko jikku c'est à dire ko wonde yiide ko en haalay an a yetti décision an kadi a jombay a yeehi ha jombi pour quelle raison hiɗa himmo kadi yaha ɗaɓɓitoya debbo jananogo kadi ka yaasi juste pour faire ukkugol ɓeygu ma malheur par ce que ko ɗum woni ukkugol ɓeygu ma malheur ensuite kadi mélange gol famille ji ɗi donc on doit faire beaucoup attention andi wongo responsable no satti satta il suffit que ya wonu tun takko anduɓe ɓen minna noon ko duumagol sa yeyni wongol takko anduɓe ɓe wona duumagol takko maɓɓe non il suffit que ya consultuɓe ko ya lando ko ya ɓaɗoɓe ɓe ɓeydanama hay so tawi woni ñande wo ko goɗɗo goo mawɗo goo yituduɗa e mum ko tawata jonte conseil donc wata won do hara heɓali conseil e junngo mawɓe wawi ɓenɗon no gasa ɓe feggike no e piiji hewɗi ko tawata moƴƴali e maɓɓe ɓe reeto ma wata rewtu e ɗum ɗon quel avantage ande a heeɓi avantage ɓe hollama kadi solution ji ka rewa donc hay si tawi woni hunde ɗuɗirama mais sa heɓande solution marsay par ce que woɓɓe so remarque wano udita ɓe entreprise ji hewɗi ta koɓe fuɗɗori kon c'est à dire c'est des microfinance c'est à dire koɓe fuɗɗori kon ko mbuuɗi c'est à dire ko mbuuɗi ɗi ɗuuɗa quoi du coup montant on ɗuuɗa somme on ɗuuɗa ko ɗum faala haalgol somme on hara ɗuuɗa kono mais ɓay tout woni ɓe ɓe waɗi planification e hunde nde ɓe ɗaɓɓaninde plan ɓe ɗaɓɓaninde solution ko ɗum yiyata ha agrandise o ƴawa janɗa ɓe tutita goɗɗum fuɗɗita rima waɗe calɗi rima ɗen ɓiɓɓe ɗon ko ɗum yiyata ɓe mawɓa e jawle no ɓe faalira tawa hara jawdi ndi ɓe jogi ndin kadi ko jawdi laaɓudi goto tun gaynta sa heeɓi jawdi ba ko solution on ko wattede feere a ala jawdi ko seeɗa jogiɗa ko wattede feere a ala fes ko wattede feere mon ami piiji ɗin fof ko wattede feere donc haray koye watta yilla moƴƴa koyna seeɗa e programme ji ɗin ɓay haray en fof meɗen iɗen andi hay e gooto
wonat yiɗata yiide ka surtout wono gorejo ma hay so tawi woni on andinira on meeɗa andinirde kono sa yi moronjo ma noon na oɗo ko camarade d'âge oɗo ɗo fota duuɓi ma duuɓi ma ko haalama tawi le an kadi ko wono ɗin duuɓi joguiɗa mais hiɗa andi le objectif ji monɗi wona gooti kawo pina ɗon e an ka wonɗa ɗon hiɗa andi no seedi vraiment miijo buy yahay ɗon pensé ji buy a artiray ɗon a anday kisan ko waɗa an siko ko moƴƴi wonɗa wadde a anday siko ya ɓeyduma sik tawi konno guerdata siko ko boni kadi wonɗa wadde sa yi gorejo ma no ukkodiraɗa woni koko moƴƴi o woni wadde woni koko boni o woni wadde a heɓay ɗon conseil ɗo ko tawata hara ɗum ɗon an kadi nafete donc ɗe duwa wattande yilla programme mariage ko mi yiɗima a yiɗilan mawɓe yiɗi côté ji ɗin fo y a pas de probléme marɗa jawdi ala jawdi par ce que hay goto jombata tawata hara o ala hay fus ko ɗum ɓuuraɗe c'est à dire ko ɗum duwaɗen famude hay goto jombata tawata hara o ala hay fus non 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 on c'est à dire hay so yewti yewtere nden ndiko ko faale o holli kono no anda ñande o heɓi moyen ko jombirta ko wo o heɓi mo faalaɗo mo o heɓi mo faala vraiment eɗen andi dewgal ngal waɗay andi mbiɗon Allah okkimo saabu moƴƴo Allah okkimo moyen no wawata heɓirde debbo donc watta haɓɓito ko tuma wonɗen c'est à dire milliardaire tuma haɓɓito ɗen tuma wonɗen millionnaire ma tuma heɓuɗen gratte-ciel ji ma tuma heɓuɗen otoje sinnen en jombay itte ɗum ka koye men few c'est un conseil komi woni joni de kon wona fi si tawi woni ko mawnintinare ma ko ɗuma non de kuyɗe yiide ko woni rewde hoore men enen o génération ɗo ɗe yiide mo be ko woni mo be no woni sakorde mo be no immade doga be tum heɓoya piiji gono toon donc acca avenir ji mum go ka muɗum sa acca avenir ji ma go ka ma he ko gonga occident no weeli kono noon yaw voie légal on ye yaw voie légal on immo yaha e hoore teddungal immoɗa e hoore teddungal yaha tippoɗa e hoore teddungal jaɓɓeɗa e hoore teddungal mimi sikki ko ɗum ɗo woni yaadu kono so tawi woni a yeehi tawi ko suuɗo hay suuɗo yaha no woodi suuɗoɗa yaha suuɗoyoɗa naata ko honto yaltitoyta ko honno yaltitirta ɗon ko honno yaltitirɗa e an so itti leɗe andi ka rewɗa ɗon fof koko suuɗagol joni leɗe andi a naati nokkure tuma yahata ha tawa ko ya feeñin ɗon hoorema nde yaltita ɗon ha inna heeɓi ɗon goɗɗum haray ko duuɓi jelu waɗɗa ɗon e joni noon hiɗen andi pay koye 18 ans ma 17 ans fayda ɓuure ɗudde kon ala yahude ɗum ko wonɓe 20 ans 20 ans ha nattiri yeeso toon hewtuɓe tun ko komi woni wiide ɗo hewtuɓe jombugol tun joni tuma yahata ha heeɓa papier hara ƴetti 5 ans fuɗɗoɗa golle ɗum ƴetta ɗon kadi duuɓi inna ko tuma heɓuɗa ko gorejo ma heɓali ha hande donc ko on tuma an watta signal e fi affaire jombugol hiɗa nder a heeɓi 30 ans fayda sa yettina alara 30 ans on timmi ma hara yeeso toon déjà donc haray noon si a daari ɗum ɗum fo yo Allah taw hara mawɓe no wooda so tawi woni ɗin ɗum duuɓi fo a yeeyi a accu noon gasa nene ma tum ɓaawo ma baabe ma hara biro ma feƴƴini ma hiɗa acci biro ma hara baabe ma feƴƴini joni ɓen ɗon tun no weeya ɓaawo ga ko toragol ɓe wuuri ma hara hiɗa joni de y a pas de probléme kono mais hiɗa andi ko a sengorejo ti ku ko wonno woniɗa sengorejo mawɗo maago i wiye maɓɓe heddi ke gooto on a andale ko yeru ko yahuɗa ɗon kon a anda si a arte tawta on noon donc ɗa andi le ko goɗɗo walluma o ko bappa walluma o ko bappa walluma si baba wallima ɓuuri moƴƴude so tawi woni noon kadi ko nene goɗɗo walluma o ko nene goɗɗo walluma si nene ma no woodi si ɓe wallima ɓurata moƴƴude kono so tawi woni ɗum ɗon fof ala tawi ko bappa en fewjata ko nene toso koyen c'est à dire nene ono ko ne ɓeygu bappa ma en ko ɓen fewjantama donc haray andi ɓe wawatable landadema hunde ko wallitorte e programme ji ma ɗin wiya ala donc siko nene ma siko baben ma ɓenno wawi rewrde nokku go ɓe surra ma e programme ji goo haaju ma on faƴa kono mais ɓeeɗa ko addu tun et surtout ɗa yeehi Europe
on addu ɗon iɗa andi le ko goɗɗo wonɗa addude te ensuite iɗa andi ko no wonirɗa noon iɗa andi no wonir he o nami il faut que wattane yilla ko wonde wadde kon faut que wattane yilla ko wonde wadde kon haray haala yi c'est à dire yewtere lannata du coup e garto e mum inchallah gasara on a eu beaucoup d'analyses concernant ce point là inchallah nous allons retourner vers l'affaire du mariage parce qu'il y a le mariage précoce aussi il y a le mariage forcé aussi tout ça là nous allons diffuser ici on va exposer les points on donne l'introduction le développement et la conclusion inchallah en ce qui concerne les points là haray sans plus tarder nous allons arrêter là pour aujourd'hui et qu'on se reprend la semaine prochaine, Inch'Allah. Vous n'oubliez pas que l'émission s'appelle Nedi Djikou Djimeng ou l'éducation de base et caractère sur notre plateau de Diama TV. Inch'Allah, on se reprend la semaine prochaine. Au revoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diama TV avec vous, jour après jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Haray men salmini on fo modon be lamstana ala e modon haray meden tana o ala amen meden e jam. Haray meden salmina kiliyambe amen senotobe ko karanko Mamadou Winda jabobe fu. No wonir non no andirdon non Ibrahima Dumbuya e karamko Winda jabo ko immode jodode debi duubi haray men hewtudo men salmina on men andina on toujours meden do e wakamu bitiki Diallo station sel bitiki Diallo no ka pilasi karmo ko Winda jabo no andirdon non haray ko no wadi tigi tigi siden concerne den wadde do video se haray boy ino andi tan do karam ko ngibe seni gine be alado kono haray toujours pilation do ino udditi bimbe kikire jemma e nyalorma haray ha joni sanzali ha joni sanzali meden do no wonir non kadi don andi boy hino noddude lando be inna be noddi karama ko Winda jabo gine ton hara ko arnaker be woni hawrude e mudum hara ko arnaker be woni hawrude mudum no aray don do